misteryoso gyud kaayo ang pamaagi ni Kristo. Dili nato matugkad kay ang iyang misyon nga ang iyang mga apostoles nga mosunod niya makakonverter sa tanang mga tao. Kanabang musangyaw sa tibok kalibutan. Pero ang iyang warning nila nga kung musunod gyud mo nako, ang una gyud ninyong mapaabot mao gyud nga lutuson mo. Nya dili ra gyud ordinaryong mga tao ang mga lutos, mga hari, mga emperor. Kana dili na sayon oy. Musod ka og usa ka organisasyon, nya ang isulti nimo lutuson ka, patyon ka. Ganahan ka kang muuban ana. Kamo ganahan mo. Nya nganong nanimba mamuron? Unsa man da inyong tumong karon nga nanimba? Unsa may tumo nga nagsigi tag balik-balik og simba? Aron mosunod niya. Nya unsa may atong mapaabot? Wa man mausab ang iyang saad. Ang iyang saad ningon na siya nga lutuson gyud mo, dumtan gyud mo. Ana. Nga mao ni siya ang mahitabo. Basta magsunod gid ta ang Kristo, lutuson gid ta, dumtan gid ta, patyon gid ta sa atong isig katao, mismo kuno sa atong mga igsoon. Nya di gid na mausab ang maong role. Nya kung dili na ganita lutuson, dili na ganita dumtan, pasabot ana wa na ta magsunod ni Kristo. Simple ra kay analysis. Kamoron gilutos mo. Wa no. O kay wa naman kay mo magsunod ni Kristo. Kuan mo. Aksyonan na mo ro nga patyon. Waan. Nakaron unsa may mga buhat sa kalibutan nga sukwahi ani nga mao ra bay atong kasagaran gisunod, nalipat man ta. Unsa may gibuhat sa kalibutan? Gitudluan ta una human rights. Kana yung human rights, gihimuag mga balaod ang human rights. Nya kay na may human rights, adi na ta malutos, makakiha naman ta. Di ba? Oo, na wa ko musaway anang human rights ha, nangilad na, pero magbantay ta. Basig sagang na nato aron di ta lutoson. Human rights. Ikaduha, gitudluan ta og culture of saman comfort and pleasure. Kana sa ato pa ang human right gipahaom na didto. Do na ko'y right to be comfortable and to experience pleasures in my life. Muna di ko pwedeng lutoson nimo kay kung makahatag na ka na kog displeasure o discomfort, ikihati ka, idemanda ti ka. Mga balaod ani, divorce, divorce, kanang abortion, legal separation, kana, mao na siya. Ngano makig-divorce magas imong bana? Discomfort o displeasure ang iyang gihatag. Mao na siya. Mao na ato mga kuan. Nya sunod dayon, cultures kalibutan karon, wealth is power. Mao na ang pobre kayo, maningkamot yun, kinama sa siya abilidad, maningkamot yun siyang madato, kay inig kadato lang gid nako, din agid mo kadaog-daog nako. Mao na siya. Ningkamot yun, puting pobriha. Pag humag-eskwela, paningkamot yung trabaho, I want to become millionaire. Pagka milyonaryo na, sige nagbaog-baog sa baw-baw sa ang mga taong sigig saway niya sa una. Panaana na. Mauna kaning gawali. Kaunab, sigihan manig saway. Karon, pari na, sige nag-amin, katong kasigig saway, pader, paamin na ta. Mao na ganahan kay kung mahimong pare kay bao gyud mo nako. Mao na ni. Wealth is power. Nya sunod dayon, politics is power.
La politics gob dagan yun, sip-sip yun, unsa na, kapit yun sa mga kusog nga mga politicians harog matapik lang ko anang ilang partido kami na maoy authority haron makalikay ko aning gasigig daog-daog nako. Ana dayon mao ni karon nya kaning upat nga kong gisgutan labing minus kining upat nga kong gisgutan mao man ni sila ang kontra sa prinsipyo ni Kristo. Unsa may prinsipyong Kristo nganong lutoson man ta kay pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw sa balita sa kaluwasan. Ug unsa may balita sa kaluwasan, biyai ang inyong mga sala. Ato yung sawayon ang sala. Mo nay number 1 nga misyon ni Kristo. Ako mong gipadala ngadto sa tibuok katawhan aron pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kaluwasan sa kalag musaway gid tag sala nya anha man diha masuko ang tao inigsaway ni mog sala. Kamo karon kay wa man mo manaway sa sala nang libak ra man mos makasasala akana mao na siya tinuod nga lihay-lihay kana bang libak ba inigabot na sa inyong giistoryahan hilong daygon na yan oh may kay kapadero Jesus may jud kay ka iniglak ko so sibaw ka to parian so sambot lang. Na safety kay kadiya kay libak-libak raman nya inigomay pangutana na kinsay galibak na ko wa ko magsulti na imo ning wa ko magsulti na ambot lang mga inana lihay ala isangyaw kunong maayong balita unsa may maayong balita na ang kaluwasan unsa to ang kamatuoran maghatag nato og kaluwasan. Mo na si Esteban, sangyaw siyang maayos kamatuoran, aporting lagutas iyang mga kanhi, mga suod. Mga suod naman sa dinyang uban, kay mga silingan man niya. Gatamod man ni silang Esteban, kasi Esteban usaman ka, tao ng buutan. Pero pag sangyaw na ni Esteban, kagot ilang ipon sa kalagot, noon ang gipatay, gid siya. Natanawa, unsa may sunod nga misyon sa Ginoo nato, bulahan kamong mga kabus. Bulahan kamong mga gilotos. Isangyaw sa dinato nga ang kakabus di ay mao day tinuod nga kabulahanan. Saman, sangyaw mo ani. Nya kana di ay pagsigig dinato mao di ay nay makapaimpierno. Pagkalisod sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit matud pang Kristo. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa pultahan sa langit. Gasangyaw mo na. Gitudlo na ninyo mga anak. Nakamuha, day, dong, iskwela gyud maayo aron mapobrita. Na. Kay ayaw gyud pagdato dong. Day ayaw gyud pagdato kay pastilan lisura gyud isuod sa langit aning mga dato. Ana, inyo nang gisulti. Oy. Iskwela giday, trabaho gyud abroad aron mahawas tas atong kalisod. Sumao gid na ikaw nya mao man koy kapag domestic helper, wa man koy kurso pag domestic helper, mamang rape ra ba kuno nato ay bahala nag-rape mo ka naa man kay kasukol. Ang importante lang nga naatay kwarta. Mao na to. Sige hag-rape sa mga amo. Sige lang yun. Agwanta lang. Yang ato ra ba sa ditong mga balaod, inigdangop sa dimo, labanan ra ba sa itong tagaan raman sa kwarta. Duko lang ka. Di ka kaagwanta. Mamatay yun ka. Kaya nga naman, ang tumong. Dahil gagmay pa man ang imong mga anak nganong mo abroad man ka sus para sa kaugmaon sa kong pamilya kay dinhi magsalig ko ani akong trabaho perting gamayag sweldo nya niya may opportunity maka-abroad ko siya gagmay pa kay imong mga anak ko imong biyaan mao pa magani na pagkatao anak ay sus mausabot ra yung Ginoo kay para ginis kaugmaon pag-abot dito gitukhang sa kauban dito ang nahibilin sa diring bana nanukhang sa silingan kay kuno gimingaw kay kuno kana ganing unsa na long distance love affair kuno ana ay sus ang resulta bungkag ang pamilya mga anak wa nay klarong ginikanan ngano man kay wa man mo sangyaw sa bulahan kamong mga kabus
Bulahan kamong mga gilotos, bulahan kamong mga gutom karon, kay tagbahon kamo mga gutom. Kanindot anag mo atong isangyaw? Nya nagsangyaw ta na. Oy. Nga naman, kay lagi ako nang gikaingon galisod tag sunod ni Kristo. Ang ato ra gyud no, kutob ra gyud tas pagpahimos ni Kristo. Kana bang pahimusla nato ang iyang grasya. Mao na siya'y atong hangyoon nga tagae kog kwarta, hinaot unta maka-abroad ko, hinaot unta nga ana ba mahalin taning akong yuta. Kutob ra gyud ta diha. Ano? Nya ingong Ginoo nya unsa may sunod? Ug mahalin na imong yuta. Ug maka-abroad ka unsa may sunod? Ug mopasar ka sa board exam unsa may sunod? Nya ako sad magsigug hangyo, mapunta gid unta kog nindot nga parokya kanang dako-dako kolekta. Ay nga naman pa dero sa may sunod. Nga naman gyud. Makasangyaw ka sa maayong balita. Mao na human sa kalipay natos Pasko, ang sunod mao ang pag-celebrate sa unang martir sa simbahan nga misunod ni Kristo. Pagkamalinawon ni ining maong martir. Nganuman, ang gihisgutan sa atong ebanghelyo nga nag-ingon, ayaw mo kabalaka unsa inyong itubag, ayaw mo kabalaka ug unsaon ninyo pagpangatarungan. Nahitabo ni Esteban, gisuplayan ra siya sa Espiritu Santo. Sa dihang gibato na siya, pagkanindot sa iyang na-experience, nakita niya ang langit nga naabli, nakita niya ang Ginoo, si Jesus ug ang Amahan. Si Jesus naglingkod sa tuo sa Amahan, nakita na niya. Pastilan, wa na'y sakit ang mga bato nga nidapat niya. Awa lang yapon mo ma-encourage. Nangugat naman unta ko. Kanindot anang maong kasinatian. Kakita ka Ginoo, aktual kita nimong langit. Aso ayo, ingna imong banay, golis inyo, batu ako no kudong, kakita ba kog langit. Tinuod sa tingali. Kanabitan tamparoson kas imong banab, patid-patiran ka, nya moingon ra jud kaniya nga Ginoo pasaylua siya kay wa masayod siyang gibuhat. Kana kita jud ka Ginoo na. Ana man na basta hapit na ka mamatay, makakita man ka Ginoo. Sa ato papatyonon gid ta. Pero mga igsoon, mao kini ang sugo ni Kristo. Mao ni ang tinuod nga solusyon sa atong dagko kaing mga problema karon. Kining krisis nato sa kaning ekonomiya, kanang daghan kay mga pobre, daghan kay mga way balay, nyab siging kinawatay, siging drugas, baligya ng drugas, siging smuggling. Ngano man na tungod na kay nag-ilog ta nga mahimong dato. Pero mag-ilog ta nga mahimong pobre, unya magbinuutan tag maayo, angay-angayo nato pag apud-apuro nato maayo ang ato mga bahandi, pagkanindutas kalibutan, malinawon kanabang way pobre, way dato, pero wa say nakuwangan. Naa ang kalinaw, paghigugmaay, panaghiusa, pagsinabtanay sa mga silingan. Kanang ato mga agianan, diha nga purti ng gagmaya, kay gikural nagmaayo sa silingan, kay haron lang yun komportable sila dito, mawa na kanang naglisod tag-agi, nga hasta ganing motor, di nakaagi diha. Mawa na siya. Nga naman, mag-angay-angay naman tas agianan, kay pulos man ta mubati sa usag-usag. Kay total wa man ta mga ambisyon nga mapobre o madato. Ang atong ambisyon nga maghigugmaay ta, magdinawatay ta, magpasayloay ta. To build a Christian community, not evil community. No. Wa gyapon mo makakuha. Sige, manindog na lang tingali ta. Ato na laning padayonon, pinagis, pagampo sa katawhan.